aray ko watti ɗum téléphone ɗiɗi mo ɓe nanndi no ɗeɗɗirta téléphone muɗum ko hara ko lorraade e gooto ndi ɗeɗɗa hara ko lorraade e gooto na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من والاه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم يبعثون أما بعد السادة والسادات أيها الحفل الكريم الإخوة والأخوات آبائي وأساتذتي وإخواني في هذا المسجد المبارك في هذه الأمسية المباركة يسرني جدا أن أتقدم أمامكم على مائدة من مائدة العلم أمام هذه الوجوه النيرة بنور الإيمان. وقبل ذلك أو بعد هذه الكلمات أحييكم أولا بتحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام، قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني لا يغيب عنكم بأنكم في هذه الأمسية المباركة كنتم في انتظار جبل من جبال العلم، ورجل شامخ في العلم فحل من فهوله، ألا وهو الوالد الشيخ المحترم المبجل فضيلة الدكتور محمد نوري باري حفظه الله ورعاه. فشاء الله أن يكون هكذا، لم يتمكن من المجيء، فدعاني وأمرني بأن أنوب عنه. وهذه القاعدة معلومة أنه إذا عدم الماء تيمم التراب. إن المسلم يتجه إلى التيمم إذا عدم وجود الماء أو اعتذر عن استعماله. فإن الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه حبثه عذر مقبول لم يتمكن المجيء، فهو الماء، وأمركم أن تتيمموا به وأنا التراب. فيصعب علي جدا أن أتقدم أمام هذا الحفل الكريم لمحاضرة قد كان في بالهم أنه يأتيهم الدكتور محمد نوري باري، كل يعرف من هو. فلا أدري أو أدري أنكم حتما لا تجدون ما تنتظرونه مني، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول قلة بضاعته، والسبب الثاني فإنه أي الشيخ الوالد ما اتصل بي إلا في هذه الساعة الأخيرة، وهو في حاجة فاتصل بي فأمرني بأن آتيه، ولست على استعداد. فهذا إذن يصعب علي أن أقول لكم ما تتوقعونه مني، لكن بإذن الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويلقنني ما أقوله لكم، وأن يجعل كل ما أقوله هنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawnde yettuɗen allahu subhanahu wa taala no o hanira no yettirede, seeditanden mo bajjankakuyagal makko ngal, wondema o kafidatake, o mara kafidaɗo hay hunde hay goto, ka tagugol makko, ka jeygol makko, ka hanugol rewede makko. torɗen mo kadi ya o duumin kisiye makko e dow nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, mo o neliri gonga, yottini gonga, timmini gonga, e waali ka leydi ɗo ɗen sina o waɗi ko woni haqqe ne mofte e hoore annabaɓe maɓɓe no ɓe makiri noon e hadith maɓɓe selluɗo, wondema no jeeya e haqqe mofte kala e dow annabajo maɓɓe on, ya annabajo on tindinɓe kala ko moƴƴani ɓe, o rentina ɓe kala ko bonani ɓe. nelaɗo sallallah sallam faqad qama bi hada alqiyam aw bi hadihi almuhimma haqqa alqiyam, ɓe daranike ɗum no hanira noon darorede. en torki allah subhanahu wa taala yo duumin kisiye makko e dow makko, e dow ɓengure makko nden,
neniraɓe julɓe ɓen e hedditiɓɓen fof e nder ɓengure makko nden en toriki Allah subhanahu wa taala julɓe ɓen e maɓɓe yiya Allah dow min kisi e makko on e dow maɓɓe e hoore sahabaɓe makko ɓen ɓen ɓe tawata Allah subhanahu wa taala o daaruno ka leydi fewndo on saay o tawi ɓernde ɓurde laaɓuɗe nden ko ɓernde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o suɓimo o yiɗimo o imminirimo ngal ɗo nelal o daari ɓerde jeyaɓe makko ɓen heddi ɓen ɓe tawata ɓe waaway wonde kawta setekejo o annabajo immidotoɓe makko joododotoɓe makko darwitoɓe ɓaawo makko ñinnugol ko o accidunoɓe kon ɓe daari ɓerde e taggu ngun fof fewndo on say waaway ɗum ƴettugol ɗum ɗon o suɓi ɓen ɗon o waɗi annabaɓe o waɗi sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam radiallahu anhum wa ardah en torki allah e allah dumin kisi on e dow maɓɓe ɓen accituɓe leedele maɓɓe feri e jawle maɓɓe acci ɓengure maɓɓe yehi kala ka nangel ngen fudayno muta fewndo ka doole maɓɓe hatti ɗon naɓugol ka dina laaɓu ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addoni ɓe yaltin ɓe allah waɗno sabu yaltini woɓɓe rewunoɓe yiite nder duuɓi temeɗɗe ɓe rewi taguɗo yiite nge ɓe wonɓe sabu ɗum ɓe wonɓe sabu rewunoɓe banu adama wuruɓe maayuɓe ɓe iwi ɗum ɗon ɓe rewi taguɓe banu adama ɗum sahabaɓe makko ɓe en torki allah subhanahu wa taala yaw domin kisi makko e dow maɓɓe o heccindina ɓernde meɗen hiɗugol ɓe o waɗa en e hiɗuɓe ɓe sabuye e jeeyoye e ɓen ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki arrajulu maa man ahabba neɗɗanke on ko kanko ɓe ɓen ɓe o yiɗi ɓe o wondoyta ñande dargal allahumma inna nashhaduka bi annana nuhibbu ashaba annabi sallllahu alayhi wa sallam faj'alna ma'ahum yawma alqiyama haray on nani ɗo ɓe waɗa présentation ɓe maaki ko docteur kaari joni kono noon hiɗon annduno ko docteur homɓe wonno seenade ɗo ɓe habbino ɗo ya seenano on ɗo neɗɗo mo tawata marɗo haqqille sendindirɗo junngo makko ñaamo e nan mo tawata diina kanko haaju makko ko ɓuri e fendude ko ɓuri e fandude o yeddondirta fii ko allah hokkori ɓe ko gandal e wakkilare e yiɗangol tagu ngun e accitanagol tagu ngun e hettanagol tagu ngun e yiɗangol tagu ngun moƴƴere ko hanwa maɓɓe o ara o hewta toon o fotawa maɓɓe ma o daro ley maɓɓe ɗum ko honɓe woni ɓen ko docteur mouhammadouri hafidahullahu taala wa ra'a ɓen ɓe tawata mi seeditike wallahi alladi la ilaha illa huwa mi haalani ɓe ñande goo mi wi acce foto ɗon nawnare nden nde sukki e moɗon ɓe wila wallahi mi manditaki miɗo nawni sina hara miɗo waali ka danki sange kami fototo ɗon wallahi nawnaji an ɗen fof ko ɗon yanantala han hande mi nawnali miɗo jannude ma miɗo wajade mi wi awa ɓe weltanilam ɓe wi kono wallahi ko ɗum ko ɓe nawnata kon fof haray ɓe waali ko jemma nawnare yirgoɓe ma ɓe nafike ɓe fotade nawnare nde yirɓaɓe ɓe nawnay kadi hamɓe jooɗo jannugol wo ɓe andata ɓe nawni hande kadi ko kamɓe hanno senade ɗo kono ɓe heɓi nganto mo tawata en fof hiɗen jaɓani ɓe nganto maɓɓe en ala wolde ɗo ko wonɗoni nganto maɓɓe han wiyen menen kadi ɓe waɗanayno men ɗum ɓeeɗa ngantinani kono noon jomiraɓe gande ɓe wi si ndiyan ala salligagol mbullari tamorte docteur madori ko ndiyan ɗan ɓe wodaka ɗo hande tamore mbullari ndin julde mo nden no gasande sella ɓe wino lan ko ɓe noddi lan
ka 18h ɗo ɓe maaki ko yewtete kon fi muɗum ɗo mi sikki ko sabilu aw turku najah. النجاة من ماذا؟ من الفتن. النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. والله الذي لا إله إلا هو ما أرسل الرسل إلا لسبب هذا. النبأ منذ نوح إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا لتحقيق هذا، كيف ننجح في الدنيا وننجح في الآخرة. النبأ فوب كودم بياربي كونو داديرتون كأدونا دو دادون كدي كالآخرة. كهون دادوتون إمودون كأدونا دو كهون دادوتون إمودون كالآخرة. jomiraɓe gande ɓen ɓe wooli piiji buyi ma none laawi buyi reweteɗi tippagol taban e deftere Allah e sunna nelaɗo sallallah sallam e no sahaba ɓen famirno ɗum ɗon noon fiyollugol o laawi ko no daɗirten ka aduna ɗo ko no daɗirten ka lahara. ɗi fof ɗi rutti e aya Qur'an goto maɗum e maana mo ayeje buyi ari sembingol goto e maana mo haditheje buyi ari sembingol goto. wa huwa at-tamassuk bil kitabi was sunna, ko jogitagol deftere Allah nden e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗo waɗi Ibnul Qayyim rahimahullahu taala o wi e deftere makko goo e Ghathatul Lahfan min masaili sheytan o wi jomiraɓe gande ani jomiraɓe gande diina gollitiraynoɓe kadi e gande maɓɓe ɗen ɓe wi ko honɗum daɗete muɗum ko mortagol ka laawol fewgol ngol. ɓe wi ko honɗum dandata ko wonnugol e laawol fewgol ngol. mana yewtere makko nden mo woni e laawol fewgol ngol o daɗi, mo morti e ngol ɗon o naji, o morto imma o yana ka yiite ɗum ko ka lahara ma hoynde ka lahara ma ɗum e hoynde ka aduna ɗo. wo sabu ɗum ɗon noon daɗugol ɗum ɗon yimɓe ɓen aynema banu adama sowuno ɗum ka wonki makko ka fitra makko tabi'a makko ko Allah tagirimo wondema a tagiraka mere tun hiɗa tagirana goɗɗum fuɗɗa noon aroy noon ya goto kala ɗaɓɓu ko honɗum tagirana ko honɗum tagirana ma ɗum ko honnoni laawol dandaygol mo laawi sinca e diinaji sinca feere no Allah rewirte. goɗɗi goo ko rewgol beleedi muɗum, goɗɗi goo ko rewgol sanamuji no andirɗen noon e juuɗe en natata e ɗum. annabaɓen ari ɓe holli ko rewgol Allah kanko tun ko ɗoni laawol dandaygol ngol. ɓaawo ɗum ɗon feƴƴi annabajo kala annabajo si o feƴƴi laawol makko ngol o accingol laawi goo suppita e muɗum. on jomirawo gandal ɗon o wi Ibnul Qayyim eggi kangol makko ngol o wi at-turuq kulluha ila Allahi masdudatun illa tariqatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. o wi laawi ɗin fop naɓɓugol on ka Allah, dandugol on fitinaji noneji ɗin ɗiɗi, fitnatu shahawat o fitnatu shubhat. o wi ɗi fuu ɗi sokama si wona laawol gotol pet ko ngol woni ngol laawol ko laawol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. joni daare ngol laawol ɗon seeɗa e nder minitaji 5 ma 6 yeru ko Allah muyani wo ko honno ngol ɗon laawol rewete muɗum. ko adi kon e ngol ɗon laawol ɗon ko tahqiqul ubudiyya, tahqiqut tawhid lillahi subhanahu wa ta'ala. ko nde neɗɗanki on gonginta gomɗinal makko ngal, pellital makko ngal e feema Allah subhanahu wa ta'ala.
oɗo waɗi Allah subhanahu wa taala o wi ka suratul asr sura qasira qalilatul alfad kathiratul maani بل حتى قال عن هذه الآية الكريمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفت الناس حجة o wi si tawno Allah tippinano sinangol suratol tum yonino yimɓe ɓen hujja o wi nokkugo kanko si o jonnanoma si o heɓino feere jooɗagol o fira on ngol ɗon suratuwol haray noon o faalirangol firirgol noon himo andi yimɓe ɓen ko noon ɓe faalangol jangirgol hara o toñaali jangoɓe ɓen haɗa ɗe ko fewndo ka himmeji ɗi wonno ka kammu noon imam Shafi'i sikki si yaaji si ɗuuɗi hara o tooñi jangoɓe ɓay jangoɓe mara himme jangugol hande kadi si imam Shafi'i ari fewndo meɗen ɗo kon no wiyata ya acceniɗe ni windugol ta winde hande kadi o wi si tawno naafi ɗum si o firino ngol suratuwol ko geloɗi rondoto no ɗeri ɗi daren ko ɗum Allah wiye ngol suratuwol wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah subhanahu wa ta'ala wi wal asr de ngandi karmo ko be tafsir be woli fi mudum asron ko honɗum kono en ɓe fof ɓe fottani wondande nden ɗon nden ko zaman fanda woni noon ko waktu alansara on woni ko zamanu gila fuɗɗorde neɗɗanke o ŋammayde makko a dahar kulla kono ko zaman ɗo wona yewtede fini Allah subhanahu wa ta'ala wi o wondiri asron kanko yahqu lahu dhalik ya wondoro ko faala kanko tun ɗum wodani enen ko kanko wondorto de o wi innal insana la fi khusr karmo ko ɓe nahawɓen ɓe wi innal insana la fi khusr ɓe wi alif e laamon ɗon nden ko lil istighraq ay jamil insan ɓe akkadaw kadi ɓe inna ɓe wi al pellet neɗɗanke on neɗɗanke fof hay arabe ɓen hay ɓale ɓen hay jomiraɓe jawle hay ɓe maraɓen hay karamokoɓen hay ɓe jangaɓen mawɓen sukaɓen sonnaɓe fop lafi khusran koye perdi woni Allah subhanahu wa ta'ala wi illa alladhina amanu ñon tahqiqul ubudiyya aman man alladhi amana hay amana billahi rabban ko ɗon ko hombo gomɗini ko gomɗinɗo tawhidi ɗi noneji ɗin ɗi tati kala tawhidu rububiyya tawhidi jeygol mo ngol e taggugol ngol e fuɗɗugol ngol fuɗɗagol ngol taggol ngun e yiilindirgol fiyake taggol ngun ko moƴƴi e ko taggol ngun sikki moƴƴa way fiyake mo Allah waɗanta taggol ngun fof ko moƴƴi kono noon wona ɗo waɗede on e muɗum ko waɗa kon e makko o yiyay ɗum wonde haray moƴƴa kono iwata e Allah sina ko moƴƴi misalu dalik Allah hoddira goɗɗo o nawna ko hombo nawna taw wiya o heɓi moƴƴere kara han kono noon si o nawni o gomɗinani Allah o jogitike ɗon wondema na kaarijo waɗi na bengotojo an na sina biro an na kaari yeddondirno e muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko waɗanilan ko waɗilan ɗum ɗon ko moƴƴere kadi woni ko waɗirani kono nelaɗo maki ñande darngal mo mari moƴƴere ɗum ɗon o ɗo waɗi ñande goo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yewtuno sahaba ɓen ɓe wi ñande darngal yimɓe ɓen si ɓe hasibama daɗo fanday sabuna kala ko yimɓe ɓe woni wadde si Allah nangitiriɓe ɗum ɓe daɗata sahaba ɓen andunoɓe ko woni nangande Allah sahaba ɓen gumɗinno Allah han tawi ayeje ɗen makuji nelaɗo ɗin ɓe seedi totoɗi ɓe soway ɗi e maɓɓe on say Aboubacry maapi
o wi nelaɗo komboye amen non woni mo waɗali goɗɗum komboye amen daɗoyta aboubacre on mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ya ababacre ya ababacre hani an lak o wi law wodiya imanu aboubacre fi kiffatin wa imanu ummati fi kiffa honum la rajjahat kiffata ababacre la ilaha illallah o wi si nelaɗo maki si imanu makko aboubacre waɗanoma e balance imanu mofte ɗen waɗama e balance imanu aboubacre feƴƴitayno peesayno on o wiya nelaɗo min goy kon ɗumen waɗeta nden ñande nelaɗo landimo ene on nawnata on heɓata musiba on heɓata satte ndeji hay bullum ko yiwata on kon o wi yimɓe ɗon heɓa nelaɗo maki ɗum ɗon no jiya e ko yawtinirta ɗon bakkatuji moɗon ni on nawno ɗo yahi ka lahara ñande dargal o tawi bakkatu ara e makko o naata e aljanna taw no jiya e sabuji naada e mo ɗin aljanna ɓawa yurmede Allah nden nawnare heɓunoɗo mo on o wiyay ko boni heɓunomo kaduna la hani o gomɗinira noon o gomɗina kadi wondema heɓatamo sina ko Allah muyi heɓaymo o heɓata kadi sowna ko Allah muyanimo o heɓay o gomɗina ɗum ɗon si o gayni ɗon kadi o rewira Allah no Allah shar'iniri noon o wotindinna Allah kanko tun ka dewal si o gayni ɗon o wotindinna Allah ka inde makko e ka sifaji makko taw iman on ka billahi rewi ɗon o ara noon kadi ila alladina amanu wonde yewtude fi muɗum amanu kombo woni amana billah o gayni ɗon o amana bi malaika gomɗina wondema Allah no mari tagu ngun tagu no wooda ko malaikaɓe wiyete Allah taginiɓe annora hiɓe ɗuuɗi adadu maɓɓe ko Allah tungandi no deftere nden e sunna nelaɗo makko sallallah sallam yewtiri en fiyanna malaikaɓe ɓen gomɗina ɗum so gayni o gomɗina fi defte ɗen no ɗe wira noon so gayni o gomɗina fi annabaɓe no wira noon so gayni o gomɗina fi koddori on no wira noon on ɗo wiye amana so si ɗon on feƴƴi amila salihat ko on woni golle salih al amalu salih huwa al amal alladi wafaqa al kitab wassunna laysa al itibar bil kathra bal al itibar bil wifqati sunna ko ɗum waɗi no jeeya e kanama koɓe salaf ɓe gono ibnu sirin e gayru o wiyayno wota hoɗuwon heewuɓe majjugol ma heewuɓe mortagol ma heewuɓe halkoyagol ɗuuɗugol maɓɓe ngol jokke deftere Allah nden e sunna nelaɗo Abdullah ibn Mas'ud ñande goo landa manil jamaa o wi al jamaa huwa alhaq ma hiya al jamaa huwa alhaq hiya alhaq walaw kunta wahdak no nelaɗo sallah sallam wiri noon sahabajo o alayka bi sunnati sunnatu khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di baka yoti kay wiido ma sataftariqu al-umma ila 72 han o gayni o wi kulluha fi an-nar illa wahida sahabajo on landi komboni on wahida dum maniya o wi ma'ana alayhi wa ashabi ko mimmi woni kon e mudum e sahabaɓe idan as-sabil al-haq as-sabil an-najah kayfiyatu an-najah min al-fitan ay fitnati ad-dunya wa fitnati ash-shahawat ko أنه يتي الكتاب والسنة أرى التوحيد بالله سيدون في السبيل الثاني هو الأمل الصالح قل مؤيدي ندانك كلما عمل صالحا كلما اقترب من عند الله كلما اقترب من الله كلما ابتعد عنه الشيطان كلما خاف عنه الشيطان منه الشيطان يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حديث نلادو فيلي الله سبحانه وتعالى hollugol golle moƴƴuɗe ɗen de jeeya e laawi dandayɗi neɗɗanke on e majjugol ka aduna ɗo e laawi hiwayɗi neɗɗanke on e wonugol ka laawol Allah subhanahu wa ta'ala han o naatoye aljanna maaki hono wiyete Allah wi e hadithul qudusi jiyaɗo an on la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bima aftaratu alayhi hatta uhibba
maki jiyaɗo an on o serata himo rewirde lan komi farli kon e makko hammi yiɗam nokkel goɓe wi e o ɓadoro lan kadi komi naafini kon e makko ɓawonde farillaji ɗin hammi yiɗam ɓe wi maki taw jiyaɗo on ɓadortako lan hunde welayde lan hewti hunde nde mi farli ɗen e makko tottugol farillaji ɗin fewndo kadi tottirte ɗon tottida kadi e gandal e andugol ngal dewal ngal dakkanme dewal ngal ko nde jeyaɗon waɗata dewal ngal hara himo andi ko honɗoni wadde himo sowde alaka wonɗon hakkunde makko e allahu subhanahu wa taala mubasharatan hiɗen andi ari e sira e tarikh sahaba wa tabi'in wondema hakke man nakkuɓe marno alaka hakkunde maɓɓe e allah si goɗɗum heeɓiɓe si ɓe heeɓi sattende heeɓiɓe ma musende ma tawaray ko maɓe itta teral e maɓɓe ɓe wiyayno ittowo o mi torike ma sabi allah accanan hammi naata ka julde ara itta teral ngal no ari e honno wiyete e sira e tabiyankejo goo ñande goo heɓuno probléme ko koyngal makko tawi koyngal ngal ko mangal taƴƴe docteur jo o wiimo mi jonnete lekki si a ƴetti lekki kin a wawata andugol koni feƴƴude ko hammi itta o wi ta yewtiran ɗengal docteur jo mi famata mi wawata andugol ko iwet watta ko ha itte yewtiran ɗengal juɗɗo faqih dengal fiq yewtiran ɗum yani ko suumatala haqqille ɗen o wi hin ko suumatala haqqille ɗen o wi julɗo ƴetta e beere o wi julɗo ƴetta e beere o wi na beere ko fiirta sowu ko muusi kon no muusi taƴƴugol koyngal o wi ko ɗum o wi hin mi torika min kadi sabi allah accanan hammi no julde ɗo darɗe ɗiɗi si mi waɗi sujud mi torike ma ta accu hammi salmina hara ittali ko ittata kon e koyngal ngal o wari o fuɗɗi juulugol o juuli darde aranere nden o waɗi ruku o waɗi sujud himo yunaji rabba yashur bi annahu aqrabu ma yakunu al abdu bayna yaday llah wa huwa sajid himo sowi ka wonki makko wonde makka neɗɗanke on ɓurata ɓadade joomi makko ɗon fop e alhaaliji makko ɗin e nder ñallal ngal fop ko si o sujji ta kadi ko allah o sujjani nelaɗo maaki ko ɗum waɗi ɓe maaki si on sojji akthiru min addu'a ɗuɗɗine toragol allah yurja an yustajaba lakum no tanƴina ka jabane ɗon pise ɗon hunde ala hakkunde ma e allah ko direct ko hiɗa sujji yeeso allah direct toromo ko faalɗoɗa okkay mo mari ko okka o sowi ɗum e makko o wari o fuɗɗi juulude o sujji mo torade allah hon ɗum eɗen anndi pellet ɓen natorotonoɓe allah e allah okkorɓe kuɓe ala e ɗumaji ko e allah okkorɓe no ɓe tawiro e allah subhanahu wa taala oya taƴƴi koyngal ngal oya andani o immi daranagol raka ɗimmo on o yani tawi koyngal ngal ala hande kadi ka daro ko sifa ɗum wiyete al amalu salih al amalu alladi yastahdiru l abda rabbahu fih golle mo tawata jiya ɗon o soway o adday allah e makko o ande anna allah yuraqibuhu fi hada al amal wa huwa sayaqifu bayna yaday llah yawma alqiyama wa huwa sayasaluhu llahu an hada al amal bimada bisualain faqat hani jeyaɗo kala golle mo watta ya o sow wondema ɗe golle ɗo ko allah mi woni waɗande mubasharatan allah landoy to lan kadi na ko ɗuuɗi o landoto lan piiji ɗiɗi pet lima fa'alta wa kayfa fa'alta ko honɗum waɗanɗa de golle ko honɗum waɗanɗa de golle mi tawno no waɗe moƴƴuno ɓen fewndo amen fof ko ɗum ɗo ɓe waɗayno ɓe wino makko fi yonnu ɓe waɗirani ɓe wino ko noon ɓe tawirno allah jabortake noon amartana bih wa fa'alna li ajlik imtithalan li amrik wa irda'an li wajhik
ko fiima men waɗirani a yamiri men yamin waɗu min waɗani weltingol ma e ɗoftagol yamirore ma nde si ɗon on feƴƴi o lande landal ɗimmal ngal kayfa faalti konno waɗirɗa amen darno men tawi fewndo amen ko ni muraɗ ɗi wawno yawgol mi waɗiriri noon marsata to sina ɗum ara a wi Allah hatto jinano addugol annabajo yamen Allah wiyayno men tu yamen waɗu men darayno ko weli men wo men waɗa ɗum kono ko honɗum imminanɗa nelaɗo yamen koya o hollu men no min waɗirta mi waɗiri no nelaɗo waɗirno noon hada huwa al amalu salih ko ɗum wiyete golle moƴƴu si ɗon on feƴƴi kadi no jeeya e laawi dandayɗi neɗɗanke o yanugol e fitinaji tuuyoji ɗin shahwat aw shubhat al ilma nafi gandal nafayngal ngal ngal gandal ngal yewtunoɗen ngaafi muɗum e saayigoo ko honɗum woni gandal wiɗen ko wiyete gandal ko qala allahu wa qala arrasulu wa qala alsahaba wa ma siwa dhalika fa wiswasu cheytan allah daali nelaɗo maaki sahaba ɓen famiri ni ɓe wiri ni kala ko wonani ɗum ɗon ko sowansinande cheytan men sikki men miiji men taƴƴini ngal gandal ɗon ko ngal dandata neɗɗanke gollugol golle e beleede makko ko ngal gandal kadi renita neɗɗanke on e joomi makko subhanahu wa taala ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa taala yimɓe ɓe tawata ɓen ɓe hulamo c'est pellet goɗɗo daɗata allah si o hulali allah no jeeya e yimɓe ɓe allah ɓe wi no hulamo o wi innama yakhsha allahu min ibadihi al ulama أهل الخشية العلماء ليس يعني ذلك عالم النحرير كارمكوجو كمبالوجو لا وهو كل مسلم يبصر ويعرف لماذا خلق وكيف يتعبد لله في أقل كل عبادة يقوم بها هدن عندي دفتر ميد مباركة الأخضري كن ويين كن الأخضري ويين كن ندانك يقول تأوات نقول حتى يعلم كم الله فيه هم عندنا يوري الله نين يمولو kala golluɗo gollal ngal o andi ko honɗum allah yamiri e muɗum e ko honno nelaɗo waɗirno ɗum ɗon fo huwa alim himo andi ɗum ɗon al ilm an nafi ko ɗum waɗi sahaba ɓen ñande go sahabajo go fottuno aboubacre radiallahu taala anu arda wa fottude aboubacre o wi mo suni aboubacre wimo tum o wi ko honɗum waɗuma o wi ko halkiɗo woni yaadini ko honɗum halkuma o wi simmin miɗo wondi e nelaɗo mi anda ko honɗum mi tagirana mi andita fi Allah o yewta men fi Allah o andina men fi ko o aduna jaasi kon ɓernde anden heewa imano ha mi sikkam ɓernde nden seeko to joni si mi wi toon mi yehi ka suudu sonnaɓe lando ko faala ɓikkoy koye lando ko faala golloɓe lando ko faala mummunteji ɗi lando ko faala mi fijira ɓenguren nden mi fijira ɓiɓɓe ɓen mi yewtida e golloɓe am ɓen mi dara mummunteji an ɗin mi welto mi dara gese an ɗen mi welto mi dara ko mi mari kon ka aduna mi yejjita kala ko nelaɗo yewtunola eyno len mi luttidata e nelaɗo min mi halkike no handi ko ɗum aboubacre wimo aboubacre wi he ko gonga ma nani na antum min kadi mi halkike fokkiten ka nelaɗo kisan limada jangoygol hani si tawi nelaɗo ɗum no arde e amen ko honɗum woni ɗum ko noon le woniri men halkike ka o oye ɓe gollitirali haqqille maɓɓe siko haqqille maɓɓe tum ɓe gollitirno ɗon yaisu ɓe taƴotono yurmede Allah
kono ɓe andi no woodi ka jange ɓe rutti ka nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe landi nelaaɗo ko honɗum ɓe watta ko ni woni ara alhaali maɓɓe nelaaɗo ko ni wiɓe maaki ko ɗum ɗon woni ɓernde julɗo ɓernde gomɗinɗo hakada qalbul mu'min ko sa'a wa sa'a sa'aji goo heewa sa'aji goo ɗuyto hebbina hon ɗum hebbina ɗum gandal nafay ngal waajuji nafay mahaaɗi e deftere Allah e sunna nelaaɗo ɗuyta ɗum hon ɗum weltindare idan al ilm an nafi no jeeya e ko wallata jeeya ɗon no jeeya e ko wallatamo kadi gandal ngal e shubhat jilɓuyeji ko woɓɓe woni ƴettude ka ƴetti ɗum wo goɗɗi goo koye diinal yahud ƴetta goɗɗi goo koye diina yunan ƴetta goɗɗi goo koye diina majus ƴetta ɓe ɓorna ɗi coñci l'islam kon ɗum woni coñci l'islam ɓe addadi e nder hakkunde wiya ɓe la ilaha illallah ɓe wiya konngol ngol woni islam ɓaygol wiɗo la ilaha illallah wolingol pelleɗe ɗen andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki umirtu an uqatila annas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa in fa'alu dhalik asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaq kala wiiɗo ɗum o daɗi o woni la ilaha illallah o woni ka dairatul muslimin si goɗɗo no wi la ilaha illallah o ata bi shubha mo tawata hadi shubha tanqudu la ilaha illallah min awwalihi o bugike moye julɓe ɓen kono ɗum ittirte kono ɗum woɗɗinirte kono ɗum ronkata yetamakkan fi qalbi almu'min kono imowo goo wino atani hawaha qabla an arifa alhawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana o wi beleɗe ɗen beleɗe majjere nden e beleɗe shubha on e beleɗe tuyoji fefinaɗi naadaɗi ɗin kadina ari ka ɓernde an tawi ɓernde nden no laaɓi no wiidi gandal ɗo ala ton hunde ala ton fatamakkana heɓi ka wona atani hawaha ay majjere nden ari lan fasadafa qalban khaliyan aw khawiyan ari tawi ɓernde fus ala nder ton sina la ilaha illallah menen ko men julɓe menen men heeɓi ko muusi woɓɓe no ari ɗo fewndo ɗo goɗɗo wiya la ilaha illallah e ɗum kadi ɓe wiya ko waɗi ko na julɗo kono ɗum men waɗata ɓerde wayriɗe noon fatamakkana heɓi ka wona dari o men yiyata si goɗɗo lundike sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeeso maɓɓe la yuharriku sakina memmintako ɗejuno e maɓɓe ɓandu maɓɓe ndum fuswatta kono si o lundike konngol mo neɗɗanke wooli mo ɓe teddini fi muɗum takshahu juludu ɓandu maɓɓe ndum fof memmina to nde wotere leebi ɗin immo daro takadu taqumu dunia wala taqut aduna on faalete immagol daro haray jotta ko hande kadi bi sunnati min sunani nabi sallllahu alayhi wa sallam la yuharriku sakina ɗen ɓerɗe ɗon si bida ari e muɗum si shahwa ari e muɗum yetamakkan allah walli mo waliyadu billah wono ñande goo min nani goɗɗo no wiya ɓe wi ko ɓe sunniyankoɓe ha Allah jarama kamɓe tigi ɓe wi hoore maɓɓe ko ɓe sumayɓe sunna hamɓe sunne kom sunna ko kalima kombo woni ngol konngol ko rasul sallllahu alayhi wa sallam fi hadith irbad bin saad bisariya o wi on ɗum wa'adana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam maw'idatan wajilat bihi alqulub wa darufat biha aluyun فعلمنا أنه موعظة المودع
فقلنا يا رسول الله أوصينا يا رسول الله أوصينا o wi waaji men ñande go nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waajande yonunde memminande ɓernde nde dilli ɓernde amen nden men fof nde yuppi gonɗi gite amen ɗen wulla men andi kisan nelaɗo wayno to men woni mi wi nelaɗo wasiyo men kon ɗum o wi ɓe taraktum fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati deftere Allah nden e sunna ngon ha rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul sunnati insan ya'ti yantasibu ila hadhihi sunna fayati rajul aw insan ya'kul hatta yashba wa yajlis ala arika fayaqulu sunna ilm o janga o gollitira ko o jangi ko no jeeya e laawi dandayɗi neɗɗanke on e majjugol e fitnaji dandayɗi mum majjugol ka aduna ɗo e luttoygol ka lahara ma tampoygol ka lahara ma nangoyede ka lahara addu'a yo andu ɗi fitnaji min ash-shahawat wa shubuhat ko fitan ko bala ali radiyallahu ta'ala anhu wardawi Allah tippinali musiba e mofte ɗen sina sabu bakkatuji maɓɓe ɗin wo o ƴawnata ɗum noon kadi si wona sabu tuubugol tuube rutton ka Allah toroɗon mo no jeeya e sabuji dandayɗi neɗɗanke on majjugol ka aduna ɗo majja ka lahara nange ka aduna ɗo nange ka lahara no jeeya muɗum toragol Allah subhanahu wa ta'ala yaw dandumo majjugol ka aduna e ka lahara majjugol mo kala aduna e ka lahara no jeeya e sabuji ɗi karmo ko ɓen janti wondema min subul naja aw min turuk naja ɓe wi الازدهام على العلماء الربانيين الذين يعملون بعلمهم يدعون إليه وبه يقتدون كرمكوبه كل تراي be gandal mabbe ngal nodday be gandal mabbe ngal ne ay be e gandal mabbe ngal yanganotoɗo ɓe yani ɓe tawata gandal maɓɓe ngal no e maɓɓe no wirano noon salafiyankoɓe goo ɓe wi hari si tawi a yiimo mo yaha a sikkay ko deftere Allah nde woni yaade yani ɓe ƴetti ko nene Aisha wi ko hande goɗɗo landino nene Aisha radiallahu taala no warda ɓe maki o wi nene Aisha yummame ummil muminin ani ɓe sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo hokkoriɓe piiji mo daruɗa ko Allah hokkori mo a sikkay ko ɗon hatti Aisha Allah waɗi mo sonnajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah waɗi mo giɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah waɗi mo sonnajo goto mo nelaɗo sallallah sallam jombi on ko jo Allah waɗi mo kadi ɓiɗɗo mo nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓuri yiɗugol kadi Allah waɗi mo kadi e neniraɓe julɓe ɓen ɓurɗo hunjanade julɓe ɓen dina maɓɓe kam naton hatti Allah waɗi biro makko kadi julɗo naton hatti Allah waɗi nene gotoɓe makko ɓen e baba gotoɓe makko ɓen ɓe fo julɓe naɗon hatti Allah waɗi mama soro makko kadi julɗo ñande go goɗɗo ari tawi nelaɗo sallallah sallam o wi ya rasulallah man ahabbu nnasi ley kon ɓura yiɗede maɗa yimɓe ɓen fof maki Aisha e jotinali mijo ɓey ko Aisha on sa on tigi wi la min arrijal o e ka worɓe ɓe maki abuha ɓen makko kon giggol no ɓawa ɗon kombo ɓurɗa yiɗude ko kaari jo non o e ka worɓe ko baba makko on Aisha ñande go sahabajo go arno landimo o wi ko honɗum woni jikku nelaɗo ko honɗum woni jikku nelaɗo
daare Fii Ganndal ngal nafoore Ganndal ngal ko ɗum tun dandata ɗum no jeeya ko dandata neɗɗanke o e maki kana khuluquhu alquran jikku makko ko qur'an mana kala ko qur'ana yamiri kamɓe ɓe jeeya arano gollitirat kala ko qur'ana haɗi hiɓe jeeya aran ɓe woɗɗitotoɓe Anas o gollani nelaaɗo duuɓi 10 o wi wallahi mi manditaki han hande nelaaɗo no wi gollowo makko ko hanno golla ɗum ɗon ko fi honɗum golliranɗani han hande ɓe wiyali ko hanno waɗa ɗum ko honɗum waɗanɗani o oye si o golli ko haaju makko ko ɗum ɗon nelaaɗo faala si o gollali ko haaju makko ko ɗum ɗon nelaaɗo faala si o golliri ko noon nelaaɗo faalira ɓe acci ɗum o ɗum fiyon ɗum jikko ko qur'ana waɗi kon e maɓɓe innaka la ala khuluqin azim mo Allah wacciri ɓe on hiɓe andi argol tawa goɗɗo o golli golle fii kala ko a jeyɗomo ma a yoɓay mo woni kono o laaɓanima haray ko hoore laaɓal o gollanma golle ɗen o gayna gollugol golle ɗen ara koye beleede banu adama ɗum woni komi faala kon e ko faalɗa kon kara han wawata fottugol ara tawa mo wiya daari ko huuɗa no sunina golluɗo on nelaaɗo yiɗanadugol sunde goɗɗo ɓe haɗata nene Aicha wi han hande nelaaɗo sallah sallam ɓe naatali ɓe tawi meɗon mari ñaameteɓe ɓe wi ɓanne men ɓanni ɓe nafi ɓe wi ande ɗum ɗo dey nani haniran ma abato aman qat han hande ɓe wiyali o ñamete ɗo wela si ɓe faala ɓe ñama si ɓe faala ka ɓe wallina ɓen mo falidhalika zakkahu lqur'ana kul qur'ana zakkan waɗi nelaɗo taskiya waɗi gite maɓɓe ɗen noppi maɓɓe ɗin haqqille maɓɓe ɗen o fof maɓɓe sahabaɓe ɓe ari ɓe woni ɗon jikku maɓɓe ko qur'an ani alkitab wa sunna tabiyankoɓe ɓe ari ɓe woni ɗon kanu ala bi'ati ilm ɓe janga ɓe yiya no ɓeeɗa gollitirta noon ɓe golla ɗum ɗon ko ɗum waɗi ñande goo Abdullah ibn Mas'ud goɗɗo fewndo won ɓe wonno Kufa tawi on say ko goɗɗo go woni ɗon khalifa e ɗuma on wiyete qadi mo Umar imminno on toon ne o ari o tawi yimɓe ɓen toon ɗen hiɓe ka juulirde ɓe jantade inde Allah ko khayr ɓe faala ko moƴƴere ɓe faala ko ɓantu laysa kullu muridin lil khayri mudriku na faala ɗo moƴƴere fof heɓata anda e moƴƴere nden ko honɗum anda kadi honno moƴƴere nden ɗaɓɓirte ɗaɓɓirade noon toroɗa Allah noon o kore ɓay o ari ko honɗum o wimo o wi he ko noon ko honde sayi fuɗɗi ɗon ɗum ko honɗum ɗum waɗan ɗon ɗum on yaali sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe hakkunde moɗon hiɓe ɓura on hulugol Allah wallahi hiɓe ɓuri on gandal wallahi hiɓe ɓuri on yiɗugol moƴƴere wallahi ɓi on yawini ɗum on yawini ɗum on yawini ɗum dan kon ɗum holli ko garama ko ɓen ɓay ɓe ari ɓe yamiri ɓeeɗa jonno ɓen toon nden ko moƴƴere ɓe faalano ko on to ɓe witiri ɓawmuji tan ɓe andi wondema moƴƴere nden danda e nden goɗɗo ka aduna ɗo danda mo ka lahara koye juuɗe ko ka kakkude no jeeya e sabuji ɗi janngugol no jeeya e sabuji kadi danda ɗi yimɓe ɓen ka fitna ka aduna ɗo e ka lahara le itilafu baynal muslimin hani yiɗindirgol julɓe ɓen e won mawɓindirgol julɓe ɓen e wonugol gotum julɓe ɓen kalima tayyiba konngol fotugol labama mo ɓurana noddi enne muɗum wa atasimu bi hablillahi jamia wala tafarraku kono ko noni hablullah hablullahi wa dinu hablullahi wa kitabu hablullahi wa sunnati nabi sallllahu alayhi wa sallam o wi wa anzalna alayka dicra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim hani faamugol deftere Allah nden goɗɗo mara on maaji ɗon nden o mara on bileyagal ɗon nden o faama deftere Allah nden hara o rewali e sunnanilaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wawata Allah subhanahu wa taala ari o wiyen fika taƴugol juuɗe o wiya sariqo sariqatu faqta'u aydiyahuma gujjo gorko ma gujjo debbo taƴe juuɗe maɓɓe ɗen العرب إذا تطلق العرب اليد على الكف وعلى السائد وعلى الأدود بيويا دون دوتون
jungo yad ɓe wiya ɗum ɗo yad ɓe wiya ɗum ɗo fo yad si goɗɗo ari o taƴi ɗo a wiyay o taƴi gujjo on ka taƴetake si goɗɗo ari o taƴi ɗo a wiya o taƴi ka taƴetake si goɗɗo ari o taƴi ɗo a wiya ka taƴi ka taƴetake la kaw taƴi ɗo o taƴi jungo kombo holli en jungo taƴetego ngo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hombo holli en kadi ko honɗum ngo taƴante ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe holli en ko on ɗoni guyka gandal ngal ngal mara lamana sallil muslim fi mo faala daɗugol bone o heɓa moƴƴere hara ore waali e gandal ngal e allah subhanahu wa taala yamiri en juulugol o yamiri en juulugol ko on to annduɗen wagotuji ɗin koɗi joyi konto woni ka ɓurana konto an woni ka ɓurana fana ko darɗe ɗi nayyi konto ni ka ɓurana alansara ko darɗe nayyi futoro ko tati geeƴe ko nayyi subaka ko ɗiɗi hay nokka konto annduɗen ɗum kaka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe sahabaɓe nelaɗo sallallah sallam ɓe allah suɓuno wontidugol e nelaɗo fi wallugol marugol ko nelaɗo firiri kon ɓuranare nden ko laawol ɓen ɗon ɗum hewtidi koɗo no wawi wonde o yiɗa sahabaɓe few ko gonga makko kono juulata ɗo fana darɗe jeetati so juulimo darɗe nayyi kadi o wiyata ɗum ɗon o hoyɗo yiiɗi ma ko ɓen makko haalanimo ɗum ɓen makko arino tawa ko ɓen sahabaɓe ɓe o añi ko ɓen haalanimo ɗum ɗon ko darɗe nayyi watte idan al ilm wal itilaf al umma julɓe ɓe yaɓe wonu gootu ɓe yiɗidira la yumkinu dhalika illa ala kitab wa sunna koye hoore deftere allah nden e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon woni ko wata mahagole muɗum no jeeya e sabuji walla ɗi neɗɗanke on o daɗa fitna e kalahara e ka aduna ɗo e kalahara ko yiɗangol siɗɗo makko juɗɗo on ko yiɗani kon hoore makko o yiɗana siɗɗo makko juɗɗo on ko yiɗani kon hoore makko ñande go sahabajo go arno wullite ali kumar o ari o wullite ali ka nelaɗo o wi nelaɗo ali min fottay honno mi fokkite argol e makko mi sikka o hirotola kono mi dara si tawi mi hiwraki mo hirotakolan few nelaɗo wi ali anani ko siɗɗo ma wi ko o wi miɗo hiɗanimo ya o fuɗɗoro heɓugol baraji komi nanirima kon si goɗɗo fuɗɗanike goɗɗo salmingol miɗo yiɗi yaw fuɗɗo kanko wigol assalamu aleykum wa rahmatullahi yaw heɓu baraji ko wonani neɗɗanke on si o fuɗɗanike siɗɗo makko on salmingol mo hakada kanu ko noon ɓe wonirno ɓe yiɗidiranno goto kala e maɓɓe o yiɗani o yakko o faalani ko yiɗani kon hoore makko eɗon andi ko woni nafoore ɗum ɗon woɗɗina e neɗɗanke on e yannugol e pilici ɗi cheytan liɓata ɗi hakkunde julɓe ɓen añidirgol han yo'indira han waɗindira han haasindira han konnindira ko ɗum waɗi no jeeya joni noon si goɗɗo yani e ɗin bakkatuji ɗon nden illa ma rahimahullah o nangoyta ñande darngal nelaɗo sallah sallam ɓe mako no ñande goo manil muflis atadruna manil muflis o gandi ko woni perɗo perdi koso wasuɗo sahabaɓe wi hi al muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar perɗuɗo ka meɗen ɗo komo tata o mara wundu o mara buuɗi kaña wona buuɗi kalise nelaɗo makilla na ɗum woni muflis o aroyo ñande darngal himo juuli himo hajji himo zakki himo waɗi golleji ɗin fof o wiye kaarijo ka aljanna goɗɗo emo wiya he allah tooñi alaka maɗo kaarijo ño'anno ta ko noon ɓe ƴetta ka makko ɓe watta kam allah tooñi alaka ma kaarijo yennanno ƴette to waɗa allah tooñi alaka ma kaarijo hebbuno ƴiƴƴalngal ƴette ka makko waɗa allah tooñi alaka ma kaarijo ñamuno jawdiyam ha nelaɗo makki o ƴette moƴƴereji makko o jonne ɓen taw ɓen ko fokkitunoɓe yiite ɓay si ko fokkitunoɓe aljanna ɓe landota ko goɗɗum fokkituɗo ko aljanna o landota ko goɗɗum himo andi walla dayna maside ru'yatullah subhanahu wa taala falaka ko neɗɗo ko naatoy woni tasabuya o naatoy yiite o oy seede muɗum wonɓen ko aljanna tore to allah miɗon anduno woɓɓe allah ɓe min juulidayno min yaali ɓe ga allah wiya yehe daron ka yiite si o yiiɓe to gaddoronɓe ko aljanna
toroto do Allah yalla newna mo yaka yito yaltina goddo ton o wona sabon tiginata kal janna on o wiya Allah ka mi do fokkiti kadi kal janna kono kaari jono nyamani la ko fokkitunoɓe kayite ɓe wullito ne laɗo maki ɓe ƴetta moƴƴereji maɗa ɗin ɓe jonnam moƴƴereji maɗa ɗin lanna haray ko waɗɗuɗa yimɓe ɓen kon lannali ɓe ƴetta boneji maɓɓe ɗin ɓe fawa e ma naata ka yiite ɓe naata ka aljanna ko ɗoni perdugol dan no jeeya e laawi dandayɗi julɓe ɓen ka aduna ɗo e ka lahara e fitnaji adunayankoji ɗin e fitnaji laharayankoji ɗin ani wano lumbugol sirate wano daroyagol ka dangal wano ñawoyede ɗin ɗon fop ka aduna ɗo kadi wano hoyɓe wano angal gollitirgol diina kan wano angal gollitirgol sunna ko letteji ɗi Allah waɗata bano adama noon ka aduna ɗo ɗe man abgada sunna kala on añuɗo sunna o añiɓe sunna ma o añi diina Allah kan simo faala kanko ka isin ka nebbe moƴƴinte wonta yeeso makko ngon hentota ko han o maya sina o tuubi o rutte muɗum Allah o indanimo moƴƴere ko letteji adunaji ɗin noon ɓernde makko nen kadi nde hentatako ka yiɗa moye mo faaɗi o weltoto han o yiya neɗɗo diina goto no e nokkure nden ma neɗɗo noddowo e moƴƴere goto naate e nokkure nden o wawi wa fintori himo ɓitti tun himo monani tun yimɓe ɓen no jeeya e letteji adunayankoji ɗin en torki Allah subhanahu wa taala ya o dandu en fitna ka aduna ɗo e ka lahara si mi woli ɗo ɗen ko hawrodiri gonga ma ko hawrodiri ko sawaba ko immorde Allah subhanahu wa taala si mi woli ɗo ɗen ko wonde faljere ko immorde mi an cheytan Allah nelaɗo makkon sallllahu alayhi wa sallam eɓe woɗɗiti kon ko mi falji kon e muɗum haray mi darowano ɗo mi wirno noon wolowo on marchandise makko no fanɗi ɗum kadi fanɗugol marchandise bagage makko on kadi o andinaka law o ɗaɓɓita ko marno goɗɗi e majji ari mo sakiti ɗum tun o heɓali tan moɓitugol o addora o yeeya donc haray si on hawrodiri e ko ɗumanni ko muɗe muɗum haray ko en torki Allah subhanahu wa ta'ala e waɗu haray ko fi makko woni ko mi waɗiri ko waɗi kon aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. hoɓe no landi ɗo lande ɗiɗi ɓe wi landal maɓɓe aranal ngal ko wondoni ñawore ado tawmi janggo landal maɓɓe ngal jaabo ko ya julɗo kala andu o mi no jiya e ko moƴƴinta hakkunde julɓe ɓen miijagol ɗimmojo ma on ka moƴƴi han yiya contraire muɗum e angal nanugol ko o wolali kon nanu ko o woli kon acca ɗum e lande nokkeli goo no woodi e kalmo koɓɓen so yi ɓe wiye o ta lande ma ɗuma ko dandugol piiji dan no jeeya ɗin piiji ɗon landoto ɗon no gasa ko ɗum ɗon ɓurɗen tañƴinde makko ko gotel e ɗiɗi o anda himo faala andude tigi ma o oye himo andi kono mo andi no woodi takko makko ɓe anda ɗum himo faala ya ɓen andu tawi ko ɗum woni andi on ko niya saliha aray no moƴƴi ɓen tori Allah yalla waɗu ɗum o jaɓanamo on anni e ɗon no woodi kadi ko feeñoyta e noone façon ji goo wasi tawi on tigi faamay nano on faama widema a o ngal ɗo landal ko goɗɗum o faami ɗin ɗon ko heewi kon adday lurral kala julɗo on ɓay tun ka diina ɗo sen andi wonde mana enen jeyka
ko Allah jeeyka enen en damba e makka en dambite makka en toroto noon Allah tawi en muɗum no haaniri no yiɗiri noon no faalira noon ta ɗaɓɓugol goonga ma e nannugol komi woowa ma e nannugol hunde londinde no mi woowiri noon Muusa julɗo kala mo haani wootugol ɗum sina ɗum no jeeya e konngol ɓurngol muusude konngol ngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wino e Qurayciyankoɓe qulu la ilaha illallahu tuflihu wiye reweteɗo o ala hoore gonga si wona Allah male ɗo ni mana si on wolali ngol konngol on maletake ɗin sanamuji maɓɓe ɗe ko ɓenno rewirde ɗi ko fi malugol ama na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa o wi ɓe male mana si on wini on maletake muusi kono ko ɗon woɓɓe maɓɓe heɗi ɓe jaɓi ɓe nani ma ɓe tefindi ko fiyon ɗum o wiraniya men male haray min maletake no min jokkiri ni ɓe tefi hamɓe andi dan joɗɗo si o nani landal goo taw wiyu oɗo ko menen o faandi ma oɗo ko ɓayi wari kano kure meɗen ɗo o tawi ko ɗum ɗo woni ɗo ma min andigoye landiɗo ɗum on ɗo ɗen hakkunde amen ɗo ko mo min andi on tigui ɗo gasana kanko landi haray on yafoto si mi ardini ɗum ɗo taw ɗo mi janggol ko ɓe landi kon e makki kon ɗum ni ñawore nantingol ngol ɓaawo ka julde si imam on juuli o waɗi hito ɓaawo goɗɗo goo rabbina nantina yimɓe ɓen jokka ɗo e ngallandal si landama yimɓe ɓen ko haqqille maɓɓe yahata direct taw ɓey ko probléme ɓe faala sina ɗum no nantine Makka no nantine Madina no nantine Makka no nantine Madina micro ji wonni ɗin tolle ha ɗin no ƙasa si ɗi uɗitama ɗi fof hay si wito waɗama toon nannete ko nakiri ɗo kono no nantine ko ɗum haqqille maɓɓe yatan ɓe tefata andugol ko honɗum nantinante toon ma ɓe tefata andugol Makka e Madina naka nder juulirde nelaɗo e ka juulirde Kaaba tun hatti juulirdaji ko guluje woni Makka e Madina ko Allah tun andi konti muɗum ma no kamɓe ɓay laamuji ɗin toon no andi juulirde darnade o ɓe andi fimde no gasa si Allah andi kamɓe ɓe wiye tel juulirde ɗo ɗo kono buy hajjo yi to ɓe haaji ɓen kadi en torriki Allah yallah newnanɓe ɓeya ko juulirdaji ɗin fof toon ɓe nanata no nantina kako ka Kaaba e Madina tun ko Kaaba e Madina tun ɓe landotono ko fi holɗum men no woniri noon Allah yutti fadlahu man yasha wa min fadlillahi alayna no jeeya e moƴƴereji ɗi Allah waɗani min jangi Madina goɗɗo e jannuɗo lankadi fiɓɓu premierani ko sallijo e salli ɓen ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Madina ɓe make a docteur Sami Doué mi landi ɓe ñande go mi wi fiyon ɗum ɗen jangude ka fiɗu en yiyay ɗum ɗon ala ka juulirdaji heddiɗi ɗin fuɗɗi ka juulirdaji nder université on ɗo ɓuri juulirdaji kulliyaji joyno toon kulliya kala no mari juulirde mum e juulirde central jo woni ɗo ka nder université fewndo amen ɓaynini ɓe ɓeydi kulliyaji go no gasara ɓe ɓeydi kadi juulirdaji mais ko ɗon hay fuɗɗi ɗo taw hande a juulirdaji fof nantittake si wona to to o wi ko noon woniri ko min masalihil mursala no jeeya e dalilaji gollitirte ɗin wiyete ɗum masalil mursala ɓe wi ɗum ɗon ko fiyon ɗum ɓe wi fewndo dawla tawhid on waɗa Saudi konngol ngol yimɓe ɓeyiɗa nanugol kono ko maɓe nanangol si wigol goɗɗo se wi ko jemmani goɗɗo weltaki ko wiya kon ko jemmani aray o faala e wol ko wona gonga Saudiya mahma kana no ɓe woniri ono woniri no laamu maɓɓe ngoniri ono woniri ko balade tawhid o wi fewndo ɓe waɗi ɓe manni probléme ji buy harino ɗo
en fo en jangiɗi ka tarih no jiyat ɗin probléme ji ka julirdaji ɗin ɗiɗi makka madina hari ko mihrabuji nayi woni toon madhab ji ɗin fof no mari imamujo feere so ari kanko darnata wano makka hari ɓe mari noddinanguji ɗiɗi kadi waɗa ɓen 17 e ɗuyta ɓen toon ɗen ka darnugol kadi mari ɗum goto kala e madhab mum on no woniri noon ceernajo on ɓe ari Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa ra'a wa adkhalahu fasiha jannatihi ay ɓe itti ɗin ɗon piiji fof ɓe ɗumanni aduna on buy immani ɓe ma fof immani ɓe sansi dina kam few ala ko ɓe acci wono jiyano e ko ɓe accuno fiita wiya ɓe sansi dina kam fof ala ko ɓe acci nantingol ngol ɗum ɗon ko fiyon ɗum hari no woodi woɓɓe goo ɓe tata laamu ngun hari yoɓay ɓe noddingol e nantingol e ɗuma waɗgol salliyagal kadi juulirde hino jiya e golleji ɗi ɓe andirano ɗin ɗin ɗon ɓe acci ɗum ɗon toon fi ɗum ɗon o wilan kanko ko imamujo e juulirde ka quartier makko o ara o noddina o darna o julna ɗulle kadi yawɓe sawdi hajjugol buy yi ɗum imamujo on o ara o noddina o ara o darna o julna kanko tum nantino o ala ɓama o wolirani men noon kono noon men me landiran noon nañe mbingol ɓe goyi ko ɓe onno wadde kontoɗe pisari men feƴƴiɗon on saɗi tindinima wiide makko dalil on jokkete kono ko fi andugol ko fi on ɗum kamɓe ɓe wadde o wolani men ɗum joni sen ƴetti wiide makko nelaɗo sallallah sallam fenɗo ɓe foyuno ɓe ari ɓe yamiriya Aboubacre radiallahu taala anhu ardaya julnu Aboubacre nelaɗo sallallah sallam sahabaɓe makko ɓen fof ko Aboubacre ɓe yamiriya feƴƴi ɓe juula ɓe yitira toon fewndo on say ɓay nelaɗo Aboubacre fuɗɗi juulugol nelaɗo heɓi cellal seeɗa ɓe ari ka juulirde Aboubacre sowi ɓe ari o yiltiti ɓaawo seeɗa nelaɗo hikki takko makko ɗon o juuli ɓaawo nelaɗo kanko o juuli julde nelaɗo nden o tooni to makko yimɓe ɓe ɓaawo makko juuli julde makko nden ɓe nantini fii ɗum yimɓe nan nganto hari no wooda on yiyata e deftere sunna ka wi adda hay nokku ma deftere fiɓɓu tigi ka ɓe addi ɗon nde wiidema imamu jon si darni e si salli jon si waɗi ɗum ɗo imamu jon salli jon darni o gayni imamu jon si juuli ko waɗi ɗum koye salli jon waɗi ɗum la kono noon no waɗede no lorra julde no bonna julde no waɗa juulirde nden waɗe tasnifi ɗum la kono noon si tawi ara ko waɗirano ko sikkugol dalil ɗum wodani dalil ala haray télé matton on ko ɗum noon woni komi andi wallahu ala wa alam o wi kadi wo si tawi imamujo on gayni juulugol kadi ɓe salmini est ce que no sellana goɗɗo ka o juuluno ɗon ka o darino ɗon o juuli yaw darto ɗon o naafa no sella c'est que honɗo sa wiyata sella ko si haɗande ari si wiya sellata kono haɗande arali ɗo kono yamirore ari ko tindini wondema hin yayiwe toon ɗum ɗon ari kono noon hollali kadi hino sattini no ɗumanni wondema mi si goɗɗo juuli ya iw ka o juuli ɗon o juuloya nokku goo o nandintima si tawi ko o daroyo takko ɗon seeɗa si ko takko togo pottoto seeɗa o juula mais si tawi o heɓani place ka wawata sottugol ka woni ɗon o yemmo o juula ka o dari ɗon ella wala e muɗum wallahu taala ala wa ala wo si ɗiɗo no hunji ɓurana ɗaɗi ɗajjotina landal ngal wiyon tun wona oustaz wokum ɗo e goɗɗo goo si goɗɗo no hunji ɓurana no ɓoori no andi sharia on seeɗa e goɗɗo no hunji ɓurana mo hunjaki ɓurana few fof kono mo wawi seeɗa emo ɓoorini seeɗa mo wawi sharia ɓen ɗon ɗiɗo kombo hani feƴƴugol julna
jomiraɓe gadde ɓe no yeddodiri fiyo masala ɗum nen daragol e nel hadis ka nelaɗo maki ummul qawm aqra'uhum ya julnu yimɓe ɓe ɓurɗo ɓe jangude deftere Allah nden woɓɓe wi aqra'uhum ɗon nden ko afqahuhum ko ɓurɗo faamugol ñawore qur'ana nden woɓɓe wi ne oye ko ɓurɗo hun jangol qur'ana nden sewi ko aqra'uhum li kitabillah ɓurɗo ɓe jangude deftere Allah nden kono ko ɓuri jiccude ɗin ɗon konguɗi ɗon ɗiɗi ko ya almoɓe ɓurɗo andude ñaworeji julde nden sinde boni konno wattirta masi goɗɗum ɓiiti konno wattirta masi o heɓi julɓe e muɗum konno eɓɓintanto julde nden konno waɗirta ɗum wawɗo ɗum non on si himo toon himo wawi yeru ko wawata jullirgol o kanko hani hikkade yeeso julna ɗum gonɗon konngol ɗon ɓuri jiccude e konnguɗi ɗin ɗi ariɗi ɗin e kanama ko ɓen fiyo masala ɗum ɓeni kadi si tawi woni joni goɗɗo mbima ara ko gon ane wona o ane wonno feƴƴude ɗo waɗa an ko ɗum hanɗamo jabade ane julɗo wosi goɗɗo wi julɗo bonnani wono o ane wonɗo arde ɗo ni kon ɗum julɗo on hani mo jabade taba enen ɗe gandi hitande meɗen nden nde feƴƴi ani nde naatino ɗum mannike ɗum ɗo naayi hitandeji meɗen ndin jeeya ani manana hitandeji meɗen ndin jeeya tata ɗen hani fiɓɓugol dewal e muɗum ma aqida e muɗum fiɓɓugol goɗɗum e muɗum se lebbi ɗin e ɗumaji ɗin e ñalade ɗe ɗuman ɗin ko ɗi goti ko Allah winode ko li ta'lamu adada sinina wal hisab ko 12 shahar joni noon ɗako ɗin ɗako ɗum jonno enen lebbi meɗen ɗin ɗi sendira mahira hon ɗum so enen lebbi ɗin goɗɗi goo no woodi ɗi yowodiri e dewal ngal hertintengal e muɗum waɗa e muɗum kamɓe kadi ko noon ɓe waɗiri ko maɓɓe kon donc si juɗɗo ari wi bon fait ma bon ani ma ɗuma no hulɓinanimo to taw haray o sembini ka diina kanɗa seeɗa kono amma noon wano majjuɓe woni wolirde ni ɓe anda wonde makko ko yowodiri e diina ani woni joni ko on systéme ɗon ɓe woni e muɗum ko on nokkure ɗon ɓe woni wurude joni ani ko noon ɓe woni wurirde joni no sendindirta goɗɗo fii ko juɗɗo mana o juɗɗo saabu ko woliri ngol konngol kon ɗum wiyata si o wima ɗum ɗon si a wawi ara wiyatamo bonani ko ɗum noon ɓuri moƴƴude si tawi woni joni par exemple on woɓɓe meɗen haray ɓe gollude e nokkeli koɓe cadre ɓe koɓe fonctionnaire ɓe to ɓe gollude nokkeli goo ɓe gollude woɓɓe goo kadi ɓe tawata naɓe julɓe kadi ɓe tata kadi woɓɓe goo kadi ɓe liɓani dolinji maɓɓe ɗin tum fi nangugol julɓe ɓen ɓe tata haray ɓen ɗon no gasatɓe ɓe wolata ɗum yan kadi ɓen waɗuɓe ɗum haray na gomɗinal ɗoni wolirde ani ɓe ala wolirde ta dayyunan diina yagal waɗuɓe rewgol Allah ɓe wolude tun wonde ma si tawi ko ɗum ani ko noon hewti ɗum no si yewti ko ɗum wiolete to wolirde saabu ɗum ya o wiɓe ko ɓuuri e fandude e wonno wiyete an kadi waɗa ɗum à vous le même an kadi waɗa ɗum an kadi waɗa ɗum ɓe hatta ɗum kono haray wigol si goɗɗo woli ɗum ɗon ɗon haray haraja ma ɗumanno haray ɗum noon ko yarente muɗum kadi wattangol ila e waɗugol tasnifi ɓen fiisi ɓe woli ɗin piiji ɗon honno julɓe ɓen ɓe hani sendindirgol e julɓe ɓen ka e heefer ɓe wona ɓen julɓe ka juldereji maɓɓe e ka coñci maɓɓe ka ñamdu maɓɓe ɗum no jeeya e juldereji maɓɓe ɗin julɓe ɓen no hani rentagol e muɗum se rentike e muɗum joni ɓe andi en waɗata en wolata ɓe waɗanta en ɓe wolanta en kadi so tawi woni arano daggi église o calendrier grégorien ɗo wonɗo église ko portoɓe waɗe ɗum noon événement ji men ɗi woni mo haadara waɗe o hara ko wolen on date 25 wendu 25 malu 30 malu ɗuma bon si tawi wano mahugol programme uji meɗen ɗin ahadiji meɗen ɗin hiɗen wawi mahugol e ɗum ɗo nam iɗen ha wawi mahugol e ɗum ɗon ahdiji ɗin ko a araf ruttete kaka aadaji ruttete yani ka wowodiral ka boodi ko ɗon ruttete fi ƴettugol ñawureji ɗin
ayata ɗo ɗen ka goɗɗo ka ono ka sodugol makituma sodugol ɗuma ma sigigol contrat wiya joni mi yoɓoyte ñande sabata achara muharram la wawa wonde bari sabata achara muharram combien août combien septembre ko ɗum wonta ayata lesi a signi contrat hewre ɗum ɗon contrat ma o harmi ma ɗum anndi ke ɗum julɓe ɓen taɓe faaɗina hoore maɓɓe kadi han feƴƴita kero ɗum ɗon koko aadaji ruttete ka arafu nas ka boodi yimɓe ɓen kamɓe huwodirgol ngol ko ɗon ruttete ka huwodira ɓe wooti ka huwodire ka hono wiyete ka calcul ji ka date ka ɗuma ko lebbi porton ɓe gollitirta ella ala e muɗum ella ala e muɗum wallahu taala ala wa ala assalamu aleykum warahmatullah haray ko musidɓe men tawtuɓe ka bayana ɗo ɓe tawatara koɓe honno ɗuɗuɓe guluji ɗuɗuɗe no sibude on haray ko teddugal e moɗon haray ɓe buus e maɓɓe hiɓe windani on ga hiɓe weltani on moƴƴanon haray goɗɗo noon landiɗo question o wi o ko honɗum haray wiyata on considére ɗoma ko a wahabiya ma wi o ma ko a wahabiya haray an ko honɗum jabotoɗamo haray fuɗɗorita en weltani keɓe hettanagol dina Allah kan kaɓe woniri wo kaɓe woniri ɗon toriki Allah la hawtindiri en no hawtindiri ɓerɗe meɗen fi kala balɗi ɗi no woɗɗodiri e hawtindiri ni ka aljannaji makko ñande dargal haray en toriki Allah e weltano en fof haray si goɗɗo wima ko wahabijo ma ko honno wiyete kon ɗum wahabiyankejo ko ɗum wo kon ɗum wiyata on tigui koya toranomo Allah e Allah fewnumo koya welto noon kadi wahab ko indele Allah si goɗɗo wima ko wahabijo ani ko Allah yankejo ani ko a neɗɗo kurkaɗo Allah ko a jiyaɗo Allah ko ɗum anntoɗo Allah ɗum na hunde noon yimɓen ko fiyon ɗum ayɓe sunna ɓen e ɗuma no jeeya e simaji maɓɓe kaningol baadi neɗɗo diina ma neɗɗo sunna kanina baadi makko addora hunde e makko inde mo tata yimɓe ɓen dogira e mo sabu ɗum o wahab mo ɓe woni wodde fi muɗum ibnu wahab mo ɓe woni wolude en fi muɗum ɓe faala nandirgol e mouhamadou bne abdoul wahab mo ɓe woni majjinde hoore julɓe ɓe ɓe andi mannoɓe ko gootum on ko irakejo on karamo koɓe ɓe wuuri duno ɓen e fof muɗum fewde on sahi ɓe ñawuno e makko wonde makko o kefeero fi makko no lolli no sakiti no anda jannguɓen fof no andi fi makko pi afkarji ɗo adduno ka diina e no rewirayno noon Allah e piiji ɗi o noddayno ɗin e muɗum jomiraɓe gande ɓe ɓe tippugol e gandel maɓɓe ngal e andugol maɓɓe kadi mo andi ɗin ɗon dalilaji fof o gollitiri ɗum ɓe ñawno e makko ko nawjoɗo ko on ɗon noon ɓe faala noon kanigol mouhamadou bne abdoul wahab ɗo ɓay o yalti mo fuɗɗi ɗumannade ɓe wi wahabijo ko wahabijo arini kadi ko wahabijo arini kadi fi kon fenɗo noddayno e tawhid yani ɓayɓe andi yimɓe ɓen hatta awamu nasa yimɓe ɓe jangga ɓen ɓe nanata ɓe heɗata ko ɓen fayda sina ka hutubaji fof no anduno wahab ɗum ko neɗɗo bonɗon ɓe oɗo kadi Allah waɗi o ari inde makko nde no nandi inde oɗa ɓe baki e muɗum ɓe kanini fi makko kono ɗum ko haala wi mereri noon ɗi hikkaki hay nokka e neɗɗanke on mouhamadou bne abdoul wahab goɗɗo yiyata e deftere makko ɗe o windi ɗen fof himo noddi yimɓe ɓen e jokkugol mo hay nokka ko jokkugol deftere Allah nden e sunna ne laaɗo nden woni ko jokkata yimɓe ɓen ko noddi yimɓe ɓen konge muɗum kadi ko aya ɓurano e hadis ɗum mo dalliloto daare deftere makko ɓurde fandude nden e deftere makko nden e usulu salata ko aya ɓurano e hadis tum wadde nder mum aya ɓurano e hadis tum wadde nder mum